da nismo ušli spremni zbog zaista dobre predstave u Laktašima gdje smo, ja mislim, trebali dobiti većom razlikom. Prerano smo počeli slaviti titulu i to nas je koštalo, smo u jednom trenutku bili, mislim, na -22. Kao što sam mnogo puta rekao, ova ekipa ima karakter, ima tu hrabrost da se ne izražava i opet smo uspjeli nekako da se vratimo. Sve čestitke mojim igračima, čestitke ekipi Goke na fenomenalnih 5 utakmica koje su igrali protiv nas. Hvala svim navijačima koji su došli danas da nas podrže. Mene zanima šta vam je prolazno kroz glavu na +23. Možete vam reći o čemu ste to razmišljali? Pa zaista, koji svaku utakmicu kad smo bili u Odnosno Mirsu, -23 +21 Goke. kao i svaku utakmicu koju smo bili u Mirsu, nikad nisam prestajao vjerovati. Jednostavno vjerovao sam da možemo da se vratimo, što bi rekli possession by possession. Nekako smo spustili dosta nervozni, dosta tih promašenih slobodnih bacanja. Možda smo mogli završiti utakmicu u regularnom dijelu. Na kraju fortuna nas je poslužila, mislim da smo zasluženi.